may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agpaili ka di ita, Jelay. Ay, una na Vivian, apay ka di. Mabalin ka di ti agpaw et nakaw. Anya ti pagatang yu ayan, nana. 5 kilo ti baboy ko manakaw. Dayta ka di lang, nana. 5 kilo a baboy, ken 3 kilo a bangaws. Ay, nawaw, nagadun, nana. Ay, tidaduma, ipasida kadagiti umay makipurdiya. Anya ti mabatay, isubot kaya bastumi dito'y balay. O sige, siya kung ti makam mo, nana. Ay na, agyaman naklaunay nakong. Mangtid aklaangan iti gunggunam. Mangtid kay matlaang iti plete ti kargayo, anana. Ay no, nagadun akar ni day tabakit. Ay, di mo pakibiyangan dagita. Ngamin, saan tako ko dagita lakay? Impagatang ni Nana Vivian dagita. Apay nga rut adi mo imbati iti ayanda. Basta, bayampay lang dita. Siyak ti makamo amang itulo dinton madamdama. Mampanugam lang tibagim bakit. Apay ngamin apakibiyangam ayakat saan matas ka ti mabannog. Konsernak lang kin ka. Saan nga amin nga aramidag katrumbang apakibiyangam andong. Alawanin, agulimag akon. Kasta aguli magkalatan tapno awan tiriri. Abasan tinagbiyahe, ngam awampay matipawit ko akarni kan bangos kan ni Jelay. Mga nalipatan na bikteng bakit? Ay, huwan nga rodan ilo lakay, sapay rumabiin. Kasano pa yun dayta? Anya nga tanumapan mula ang alaan ijabalayda. Win ano at daytay? Itay pa'y alimabas tinagbiyahe alugan. Awam mo tinaduma pagluganan na no bilang laang. Mapanak lagi ni Jebalayda. Ay, nasaysaya at pa'y lakay. Ang mga nunalipatan na laang ngayon padagas iti driver. Win gayang bakit? Mano akilot impawit mo? Kabail ang mabagkatan day jay. 5 kilo akar ni ti baboy, kan 3 kilo abangaws. Adu sampay ti mapantan eh. Adu matyar aramidik dito'y balay lakay. Okay lang bakit? Saan mo't una na dagseng? Kan asidig lang mo't ti Balayda. Alang arudan, agrubot kan tapno saan ka marabyan. Di mo liplipatan nga alaan ti resibo kan kwa na Imay kayo matata. Itulod ko kumanto yung pagatang ni Nana Vivian kat. Iso ti umay ko alaing nakong. Kabalan nyo kadyabagkatan, tata? Win, awamit ti nga pula kilaw. Agkapi kayo pa'y atata. Ay, saan? Umay ko lang alaing timpawit ni Nanam. Agawit ak midladagos, tapno sa anak ka marabyan. Ato'y tisukli ni Nana. Ay, at ka di ti resibo nakong. Ay, saan kun nga inala? Iso nga insurat ko latan ti presyo. Dahito yun ti pakita yung kanina na Vivian, tata. Ngimin na ti magatgatang ita, tata. Agyaman ak nakong. O sige, mapanakaw. Ay, mabit lang, tata. Idublik ti supot ti karne kan bangos. Amangan kit din umaburay-rayan di ta kalsada. Sa pakalaunay na nakarieng bakit? Wala, tagluto akpay iti may pakan kadag iti pordia ngagtrabaho iti talon. Tulungan kan. Mabit lang lakay.
Daytoy kadila ang ti karnit baboy nga inted ni Jelay ken ka. Uwan bakit? Apay, adda ka diti parikaw. Kaslawang mo 5 kilo lakay. Kan uray ti bangaws. Kasla naksayan mo laang. Isumit lang tinadlaw ko, idinapan ko inala. Nalagaan mat. Amang ano kinasayan na. Nan, irwar mo man ti kiluan ta ikilok man. Nalipatam ka di abinulog ti anak ta. Di da pa insublay. San pa'y? Ilutong kitin. Konsensya na ba't na? Nuluklukon na ti pada na tao. Agruam lakit di inubaybay antayaw. Awan pa'y resibo nga inted na. Jak mga min pinagan ano idirabi. Idi kita ag tinakasurat iti papili di agsapa. Nagngina magayam ti binayadan na. Ngimi na kano, ti magatgatang bakit. Ngimi na, wano kinupit na. Asino ti makinkukoy ti karni ti baboy ken bangos iti ref, Jelay, bakit? Kukwat na asino kumapay ngay? Nangalaam iting gatang mo. Awan mo ti extra budget ta para iti bangos ken karne. Tamanulaang mo tinted ko pagpalingkim iti agsapa, bakit? Ay nawaw, saludsudam mat amin lakay. Anya kalakit din aya. No kayat mo ti agsida iti baboy wenno bangos, agluto kalatan. Sana day ta saludsudam amin. Mas dawak laang mo't no sa dino tinangalaam iting gatang mo. Awanan ti ado asao. Di ka manaktak. Kas makita mo't, busy . Ne, di mo mat ipakpakaam mo nga umay ka dito'y balay ita, Mari Rema. Awan iti planok ti umay, mare. Di magasakla ang idinakitak ngagsagsagad kay iti paraangan niya. Ay, manganta pa'y amare. Agsidata iti sinigang abangos. Ay nawaw, saanan mare? Nabsugak pa eh. Mga lakakit di itiin na puy ken si Dam. Tapno at damat kagiddan ko amangan. Sagpaminsan lang arudan nga umay ka dito'y balay. Di mo pa'y matpatgan tikid daw kukun ka, mare. Ala, tapno awan maibagbagam. Mga anak kon mare. Kasta, amare. At to'y tibagim. Amok kat apaboritom ti ulo ti bangos. Sagay sa tamare. Anya tinluto mama si da, bakit? Ada na bati asinigang abangos di talakay. Ay no, karni ti baboy idi napalabas nga aldaw. Ita, bangus may. Nalas daytan lakay. Bareng agpaw itum... Anya ti kunam? Ay, kwa, lakay. Ay, awan day jay. Lipatam latang nga dayong bagak. Ituloy mo man ti ibagam kumaitay. Amangan no addamanen. Ne. Adan samot kalukkom nga aramidam, bakit? Ay, nawaw. Awan dakas nga aramida. Ay na, amangan ko no kinisayam ti impaw it ni Nana Vivian kin ka, idi nagpasintro ka. Iti anya kumaga po nga aramidik ti kastangay. Ay. Sana ang agtatakawan niya. Awan ka diti pakipurdiami ta. Agpasentro ak italakay. Ne, kano laang mo't idi na udi ang nagpasintro ka, bakit? Makitkitam dagiti alistan lakay. Adu dagiti kaaruba tayo ang nagpawit kanyak. Nang tada iti gunggulak lakay. May mayat samat da iti at trabaho. Dakdakkel ti maurnong kuno kwa. Wan ang awan mo tilugan mo. Kat adamat jeep nga agbibiyahe lakay. Dakin ka reta. No ka ba ilam laki di, nyangay nga ron. Ay uwan dago sak ama kaurnong no kastoy lakay. Dakkel matit ito dagong gunak. Adda pa'y naimas amasida. Kumusta ka mo't, bakit? Ay, nabambanugak nga rod. Ado ti impagatang dagiti karuba. Ay, makapabanog ti agbagkat ken magmag na lakay. Ay nawaw, unak tumad nga mingking ka, bakit? Narigat ti kasta trabaho na awan ti service mo. Nga masulit mo't lakay. Manungarod tinaurnong mo. Jakon ibaga no mano. Basta,
Dakdakkel ngem ti purdiyak iti maysa nga aldaw dito'y lugar tayo. Mayat mo nga ron nukasta. Napunno pa iti ref ta. Anya? Mamindo ay ti makalawas nga agpasentro ak italakay. Sayang, no adapay ti mayat nga agpawit. Ibagak anasapsapa tapno ammom. Bakit? Naibos mo gaya mo yung asukar kinasinta. Ay, sapay awan asidag nga istor dito'y lugar tayo. Diyak ba't kaya ti agpawit iti dayja jelay. Ang mga numaksayan tumanan. Uno saan, nayunan namanan ti presyo tapno adda kupit na. Nirema ngay. Ang mga nagpailay. Isulangin ti pangipaw itam. Mapagtalkan da dyan. Mala, ipadas ko ti mapan iti ayan na inton madamdamalakay. Panunutan pa, no anya ti daduma nga ipagatang tatap, no sulit titid ko apletay. Mangtid kay ti papel. Tas akong ti makaamo amang ilista bakay. Sakmailaing ti mapan itayin ni Reman. Tapno saan ka na mabanyaw kasi kamay. Si kamagayam ti lumabas pare andong. Mabiit man laang tada sa ludsuda. Anya ti salud-sudam, mare. Agpasentro nga ta ni Mari Jelay ita. Wan, mare. Madlamang agsagsagana itay pimanawa. Apay kuma. Sa anak ngamin ama kapan ije sentro ita. Agpaw itak kumakan kwa na. Mangtadaklaangan iti gunggunana. Mapan ka lang ni balay, mare. At damat lang ti pahu iti daduma akarubakan kwa na. Dakkel siguro ti itadda gunggunana niya pare. Iso kay kaya naman. Ay, wala, mare. Umanay mo tinapurdiya na iti may sangal daw. Nung daduma ka, sobra pa ya. Iso kay kaya namutin no kasta nga dati agipaw-paw itkin kwa na no agpasintraw. Agpaili ka kaday. Rima na kong. Saan, Tata Danilo? Apay ko ma. Ay nawaw. Kasano pa yan? Apay ko ma, Tata. Da kumatipaw itmiking ka. Ni Mari Jelay, Tata. Iso ti agpasentro ita. Ado ka nung amin, tinagpapawit kan kwa na akalugaran tayo. Nini. Twice a week sa amat nagpailay. Kay kayat na ta medyo dakkel ka no, mati itad dagiti ka aruba agunggunana. No kasta nga agpawit da, Tata. At damot lang ti pagatang ko kan kwa na. No kayat nyo kat inayon nyo tilistaan nyo itilistaak. Siya kun ti makaamo amang tad itigunggunan ni Mari Jelay. Sa ludsudok pa ni Nanang Vivian no kayat na nakong. Ay nawaw, saan yan akasapulan, Tata? Nadagaming ti Badrikaw, ti kumaring. Hindi na minsan na nagpawit ni Nanang Vivian. Kinisayan na ti bangos yung karneng. San lang nga na ita? Ninayunan na pa iti presyo. Tapno adda ti kupi na. Anya? Wayne, tita ti pudnaw. Iso nga waring ti panagtalik ni Nanam kinkwana. Di bali, Tata, siyak ti makaamo. No kasta ter aramidan ni Mari Jelay, dumawat tayo iti resibo. Kantimbangan tayo dagiti impaw it tayo. Tapno makasigurado tayo nga awan ti maloko na. Adda ka kadi, Mari Jelay. Sumrek ka, mare. Agpawitak man, Mare. Nadamag ko nga minkan lakay mo nga agpasentro ka ita. Ay, wen mare. Mamindo ay ti makalawas nga agpasentro ak. Ngamin, naurnong manan ti pawit dagiti kalugaran tayo. Di damot ngamin masango. Iso akay kayat na no siyak ti mapan agpalingki no aggrocery para kadakwada. Nadamag ko nga rod, Mare. Ay, anya gaya man ti pawit mo, mare. At tilistaan, Mare. Mangtadaklaangan iti gunggunam. I-text nakto no sumangpot ka, Mare. Saan ka nung agpasintro ni Rema, bakit? Ay, nawaw. Sino nga ron ngay tinang tadam iti pawit ta kumalakay. Ni Jelay ka no? Ti pangipaw itan na ta iso ti agpasintro ita. Ay, nawaw. Di ka lata ko man nagpawit Ni Rema ka no ti makamaw. Kasano nga raw, nulukwan mat dayjay ajelay ti kumari na.
Amo mati ugali day dya babae. Imbaga kinremakit ko na mga alakano ititimbangan na. Dawatan na ni Jelay iti resibaw. Tapno awanin ti maluko, bakit? Ala, kung timpagatang ko, Mari Jelay. Tinalabaga nga ko bagtibagin, mare. Resibo ngay, Mare. Dahito ilang ti maitid ko, mare. Ni, awan ka di ti original a resibo, Mare. Jack nga rod mo, mare. Nagkonsamot iti sentro ti original a resibo. Iso nga insurat ko lang na iti papel. At to'y matisuklim, mare. Ay, nawaw. Ngimi nagayam ti karne ti manok, kan tilapia, Mare. Win, mare. 350 per kilo ti manok. Kan 250 mo ti tilapia. Di ka man, Mare. Adda kasinsin kong aglakla ko ijay. Isong amok ti presyo. Ay kat agsasabali mo ti presyo iti palengke, mare. Alaman nga rod, Mare. Irwar mo dagiti natang karne kan tilapia, tatimbangak man, no gusto mo ilaang ti kilo na. Ay nawaw. Apay pala nga ikilo, mare. Awan ka di ti pa nagtalit mo kanya? Kaya't ko lang ti makasigurado, Mare. Ang mga nukis-kis sayam mo, dagiti ipaw-paw itmikan ka. At dalang arudan ti kupit mo, nukastaan na yun ang ti presyo. Kisayam pa ilaang ti ginatang mo. Oh, makitam day Mare. Kurang iti kagudwa kilo ti manok kan tilapia. Timo nateng madlaw anak sayan. Saan pa'y nga imabot amay sa kilo? Ay nawaw. Kasano kaya napasamak day mare? Di ka man agin didi, Mare. Amok-amudos mo day ta. Hala, saan mo mare? Makan kunak no, dadadaal titimbangan mo, mare. Imposible, Mare. Kabarbaro laang day to, itapni bagakan ka. Sige, irwar mo ti original a resibo. Kan isublim ti kwarta at tinakaw mo, agraman dagiti tilapia, manok kan natang. Kompleto ti binayadak kan ka, Mare. Ngam kasta mo ti aramidam. Agasam day tangay. Adda ti kupit mo. Adda pa'y ti libre a karne. Tilapia kan natang mo. Ay, saan nakakasta, mare? Ay sus, di ka naglibak, Mare. Panagtakaw ti kastang aramidam. Saan nakapumanaw dito eh. Aging gaadi mo isuble, dagiti tinakaw mo. Ay na, makapasuro na talaga day tarema. Tadaulan na matidiskarte da tao. Ay, Anya man ti kalukwan ngay narabid mo si ka Jelay. na, kasangsangpet mo lang, kastakit din ti ibagbagam si kaandong. Bakit? Agdindinamagan di ti lugar tayong agtatakaw ka. Agtatakaw? Wan, taktakawam na giti tattao agpawikin ka. Ikan na kalangaro din ti gunggunam. Kastapay taramidam. Agar-aramid lang iti istorya da kita tattao lakay. Patpatsumot. Umapal dala kamin iti baro arakit ko iso akastada. Ay na, di ka naglibak bakit? Sumot lagayam akanayon amapun no ti refta. Kis sayam gayam ti pawit daking ka. Agraman presyo dagiti gatangam na yunampay. Hagasang may tayta kupit mo. Di ka lagbain mo, bakit? Agdinamagan dito'y barangay tayo ti kalukwan day ta Amari Jelay Nana Vivian. Ay, nasaya at mat. Tapno awanan ti maluko na. Kupitan ken taktakawan na dagiti customer na. Agkalintagan ba'y nga rod, Nana? Bagay na ti maawagan iti Mrs. Kupit. Kumari kupit ko nam anana. Ay, narigat pa'y amabagbagaan. Taipilit na nga iso ti husto. Uray adda ebidensya. Di na aklunan ti kamalina. Awanan lakay. Awanan ti mayat ngagpawit kanya. Talagang awanan Tanagwaras dito lugar tayo tinarabid mo. Ay, sayang lakay. Basol mo lang. Dinadaal mo ti panagtalak dagiti tattawken ka.
Birngasan da ka pa yun, iti kumari kupit, dagiti kumarem dito lugar tayo. Diyak kayat ti mabirngasan iti kumari kupit lakay. Yan yang arot ti maramidam ngay, kagpudnumat a kinupitam ida. Naimbag ko nam tasaan da ka pa yung impabarangay. Iso pag nakmam day ta napasamak, bakit? Saan anasaya at atagik kwa ti saan mumut ako kwa? Nawatam? Ay, nawaw! Di ka manggundaway tapno saan ang madadaol ti panagtalakdaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.